Dostlar, bugün biz basseindeyimiz. Vau. Kimмен geldin basseyinge? Basseinden ana Yenanne Maturaga odakin, Muhammed'in bir odakin, Papa odakin men. Бассейн енді көрсетеміз ya қазір. Бассейнмен сөйлесуге кетті. Мына жерде бір ит тауып алдық. Aki kedasiz. Мына жақта бір үйлер бар екен. Dostlar, bunu böyle geldik. Anahtarda delge mene nakla keken delge mene. Bize Muhammed. Давай жүзіп көрші енді. Buradaydı koy. Battım. Hadi. Sen anca sekirші папаға. Kom nästa dag. Kom nästa. Seni bir bak Muhammed'e de sütürmüş ya. Kom nästa özür. Oyunu açtırmadan. Dur da sekren. Ayşan şöyle diyeyim. Sıra kom nästa dag. Opa! Ayşan bir bakın. Kaçtı. Saram oldu. Muhammed adam sakatlı. Gel. Yürü Muhammed işte. Bugün biz bitta takat yedik. Hadi bitta gidelim. Şomul aldık biz. İşte şomuldun mu? Anladın mı basseyn? Ya. Safın eкен. Kocadık gelince bitta basinde. Мына бассейн. Что я? Мына жақта детский бассейн бар төменде. Мына жақта площадка бар детский. Олардың бәрін сосын көрсетеміз. Қазір ұстап тұр. Әдемі болып тұр, қарашы. Қараңызшы менің купальнигімді. Мына купальнигі бар. Пони купальнигі бар менің қызымның, е? Пони. Қазір пицца жейміз. Vivo bile.